Menta perlokan wara HP ke kubur. Maham ke Rusia ya ke Amerika banwan rung tuklar syak thma Iran. Tong ini skam. Maham ke Rusia baka jinwan tuklar ke Amerika hak thma Iran Israel. Kala banangai ding susu ya ke kanan. Lada ke Amerika kan rung kan sawara ya ke AKA ke Matam. Ong Dmitry Peskov ke Rusia leng baka Interfax. Ka Israel ke ong baki strike jongka. Kitemu ban penduk pendam ya ke bor nuklear jongka Iran. Kateran ka peteng ban kentaj baka kuat nuklear bom. Ong baka Israel ka pentip ya ke kubur lamler. Hagawai pat kaliang Ukazem Khari Babadi Deputy Foreign Minister ke Iran. Upenmi ke jing maham ka pajam sa ka Amerika ka sini pale. Lada ka Amerika ka support ya ke jing tombor jongka Israel. Ngin sajubab da ka papanan kam ya kiboj kitiar kat pangidan. Ong Kazem Khari Babadi. Shushu ong baki defense force ke Iran kila penkre pura pan penstom keliang Persia ya kino-kino ki bawan tuklar. Ka advice jongi sa ka Amerika kalong pensange ya ke Israel lem kumta wat wan tuklar. Ong Khari Babadi hakoi berkeliang siat thmai ka Iran palat arpo teli ki ballistic missile Israel. Ya ka Soroka Medical Center Habir Sheba mensau ka riurang ba nrupos nem karta. Khang sipor ka hospital le gajing wan rung ki pajba but declare da ka medical emergency. Ong ka report kan nong sensyar kau ha Iran kan sayo ya kan nong ka bakraw. Maham Minister Israel Eli Cohen X Kharwet ru missile ka stock exchange jong ka Tel Aviv pakan riat jakalut ya ki pajba. Hadu menta ka Iran kala siat palat saus pa teli ki missile bat hajar teli ki drone ha Israel nadu tayo baladem. Katkum nak report arp saungut ki nong Israel ki balayap bat palat news pa san pongut ki pamansau ha kani katma. Khobli shibun story tala London Network.